근데 안에 상물이야 치료 딜리슈아 잡지 안 단아셔베 아주다 데바시나네 데바 당분이디 쉬심비 수르셰 다드네 치료샤랴 데바 타만니부체 근데 쇼들이야 es gong 거래야 주세 셰고 있으래. Para empezar, quiero desear a todo el mundo buenas tardes. Esta mañana hablamos sobre las dos primeras de las cuatro nobles verdades. Esta tarde hablaré de las dos últimas y a continuación hablaré un poco de meditación. 저기 가르다 타나 쇼베 슈아디 식군이 녀모 배쳤다는 장도 다 도나 알아 민대버 동해기 균제니버티 다 동해다 그 균제니버티 근종다 동해이다가 차대요 인도스탄에 다디 되게 간단 아주 민대배 동해기 민대바 가리엠바 민대바 되게 아니 되게 규 가리엠바 되게 tengo verás. Esta mañana hablamos sobre los aspectos perturbados, es decir, el sufrimiento que no queremos en términos de causas y resultados. El sufrimiento y el origen del sufrimiento son, por lo tanto, la causa y el resultado. Y hablamos de qué es el sufrimiento que no deseamos y cuáles son sus causas. Telea lenyuni yabris dinada nyomobe gunjung sheyundustane eneti nyomobe gunjung diki zawaru de karasana denzin de res direbe industane azuji su dembran zimbana singi tönleya dembra chubaren do mindu tendege 다지 데버 추버레도 담도 다나 신기 친지 로버 저 로버토 버렌도 담도 된대게 가서라 다시 세고 알았어. Como dije esta mañana, la verdad del origen tiene dos partes, karma y las perturbaciones. Al hablar de las perturbaciones mentales, mencioné que la causa o la base de todas las perturbaciones es el apego a la realidad, la creencia en la verdad o la realidad. Por lo tanto, una cosa que tenemos que examinar es si aquello a que nos aferramos como si fuera verdad es realmente real o no es real. Y tenemos que examinar también nuestros propios pensamientos erróneos de la misma manera. 다이네야 대딱지 셔발이야 딘진 코랑기 데네 코랑기 외네 다 딘진 로코랑 외네 다지 코랑기 유이데 코랑기 삼번은 신지 코랑이야 나와나 신지 되나네 도민도 다지체 제변류바 매위버네 인두산 디균선데네 로현식 딘진 모임비 로현식이 先洗了电呢，到底搞出来，团队，难没难啊？我有你这里电白一面打起效果也不是。Pero cuando intentamos examinar esto, desde el punto de vista del apego a la realidad, somos somos incapaces de examinar
si los objetos que tomamos como reales realmente existen o no, si son realmente lo que parecen ser o no. Por esto, para examinar esta cuestión, necesitamos utilizar otra manera de pensar, diferente de la habitual, que se apega a la aparente realidad de las cosas. Y para ello necesitamos utilizar otra manera de pensar para poder examinar si las cosas realmente existen como parecen o no. Korangi zinshaba, Korangla nanshabeki, ene niloga, yana kashure nizu, tele losu kyubeki. Taji yang chetamjeki nizu shenshik, tedang gewe nizu shik, yubachik, hako yungo aresu. Y tenemos que llevar el análisis o el examen hasta el final. Y en ese caso podemos ver que las cosas tienen una naturaleza diferente de la que parecen tener cuando nos aferramos a la aparente realidad de las cosas. Es decir, que hay otra manera de ser de las cosas diferente de la que habitualmente nos parecen tener. Dati toyon ju san dine chik dinzingi karshore chik chwe tamche chidar neba chik korang nizu ngoma di to tu meba di hakudu gare chik tere nipa di te samdo ma sebegi kanda chik karshore dinzin le chwe ne samarwe ta nyumo le chwe ne tele tarwe chik tarbarwe toya yueba chik bachi ishe gechogu gare Y cuando nos damos cuenta de esto, podemos entender que la manera como habitualmente tomamos las cosas como reales no es su verdadera naturaleza. Este es el primer punto. El segundo punto es que no solo tenemos que darnos cuenta de esto, sino que tenemos que desarrollar la confianza de que podemos liberarnos de esta creencia en la aparente realidad de las cosas y que tenemos la capacidad de liberarnos de las perturbaciones mentales. Zumpuk zhaba debishe, denzing zumpuk debishe marwa, zun zhaba di kung denpa rang zhaba chayon zhu san, da ko zun di kung ma jayo sarwa zhine cha che. Denzing gi zun di ma, zun zhaba ma ji, kar mewa chayon zun xia, xie maduba chayon zhu san, ren xin gi, di gi, support 직 제샤베 베는 요모버 신다디들에 전신기 가수에다 직투야로 직드니 인두데 준세데네 안다 요모 지윤두사네 다 동해가 자와도 요모버 인두사네야 동해대 봉토야 임버치 드레지제르 베신도 상로 가수에제 로다르디 베지 로르 추투야지 드니지 요모메로 삼창도 El apego a la aparente realidad de las cosas es la raíz de todas las perturbaciones. Por lo tanto, en el momento en que nos apegamos a esa noción, pues todas las demás perturbaciones empiezan a surgir. Y si examinamos las perturbaciones y vemos que su raíz no existe, porque las cosas no son reales, entonces la base para las perturbaciones naturalmente se desvanece y cuando hemos destruido o eliminado las perturbaciones mentales,
como son la causa del sufrimiento, naturalmente desaparecerá nuestro sufrimiento. Cuando entendemos cómo todo eso funciona, entonces entendemos la manera en que ocurre este proceso. Teresa, Tarbasati, Jodi, Tanam Gyunji, Tarbasati, Jodi, Nyomobambe. Nyomone Tarvar, Tindiji Kwaji, Jodi Nyomone Tarvar, Tindishko, Nyomo Jibali Taji. Tene Gobas Ladustan, Tunge Gang and Gobas, Tunge Gang Lusane, and taking Gobatavachi. 동해 대샤 데려야 당 고바사지 다들 단 도란데 덴바 숨바디 단 도라 디임자 되게 남장기 초서면 다 간다지 아주 톱자 네 아주 톱한데 되게 이메 인도산데 대화 인도산다 대변 단 지부 Cuando hablamos de la liberación, principalmente nos referimos a eliminar las perturbaciones mentales, es liberarnos de las perturbaciones. Aquí, por lo tanto, la liberación se entiende principalmente como la liberación, liberarse de las perturbaciones. Esto se llama también la cesación porque cuando cesan cuando hemos logrado el cese de las perturbaciones, también cesa el sufrimiento y esto se llama la cesación. La cesación en la que no quedan restos porque hemos eliminado todo el sufrimiento. Esta es la tercera de las nobles verdades y a esto se llama también el aspecto completamente puro, que es el gozo completo que se puede lograr. Es decir, que esta cesación incluye el resultado de la felicidad suprema, diríamos. 다 들리 인도산에 땐도 대외 공판사는 장도 단도는 지기 타토버스는 장 진짜지 톱 C버지 인베 인사 디균선 때는 다 대더버시 다 땐도 대화시 토약 체도 탑 최고여 버려 다 디균선 때는 람덴을 때는 동해의 체외 고바 토버 차다 제토유의 인도산에 다 가져야다 람기 되면 양슬해야 돼 계시브레스. La cuarta noble verdad es la verdad del camino. Y puesto que es posible que alcancemos esta felicidad última, esta cesación, es apropiado que nos apliquemos a los métodos para alcanzar esa felicidad definitiva. Y la verdad del camino dice que es posible alcanzar esa completa eliminación del sufrimiento y por ello es importante practicar este camino. Es importante que lo practiquemos. 다 디나로지 다 지단기 티버숨게람 지가다 람디나로레 티버숨게람 지단다 가르레 람게데바 러브스타네 다조데 창조수디 창조고 최순수드윈스 다 되게 가르레지 베나
초람 졸람 여러바다 초람 졸람 아버딜이야 소소소소다 지 베나 초람 기깔이야 잠반이와 샤발라서부터 냠술래야 다 안다지 졸람 깔이야 준주 강바실 다가져다 초람 깔이야 잠반이 샤체 안지 다나 신기 다 준주기 강바실에서부터 냠내차 소소소 제 람소소소 깔이야 냠내차 요대비임래 En la verdad del camino, las diferentes prácticas de los diferentes caminos se refieren a los tres vehículos, pero principalmente la práctica de la verdad del camino se refiere a los 37 factores de la iluminación. Estos 37 factores de la iluminación se practican en diferentes niveles del camino. Los diferentes niveles del camino de la acumulación, los niveles del camino de la confluencia, etc. Por ejemplo, cuando se empieza con el camino de la acumulación, se empieza practicando las 4 bases de los milagros, las 4 aplicaciones de la presencia plena, etc. Es decir, que a lo largo de los diferentes niveles del camino, lo que se llaman los 5 caminos, se van practicando gradualmente estos 37 factores de la iluminación. 다 너나 다 뒤기 토하는 지 람데 다 너는 지 람냠 지 가져다 나 차원로 지 딱 깨지 용스를 받다지 수수쉐 냠내 체네 다지 사주 다 다는 신기 티버 첨부를 주이나 아니지 버릇 첨부 조다 아니 사주로서 진짜다 냠내 자유 비임래 드네 인두산에다 수수 내세는 그거 살이야 내외는 성성을 지 용거 봐 아디 다 조디 람을 쇼마쇼 세나 사데 가르서는 또 조치슈디 가르쇼다 다지 티보티모가 람을 쓰면서 조디 딱 인중 점 많이 봐 인중 점 많이 봐지 배즈 먹어 봐지 인중 귤라 가르쇼지 게아르지 그뒤 좀 있는다 뒤뒤 지다 가르래 티보슈누기 람을 쇼버스 도면로 다드네 티보슈버를 지미나 조디 심게 고주 전주기 셈 점마메인바 다 귤게 소나 다 딘데기 토네야 가주 개발을 쇼데 유스 딘데가 토네 티보슈버를 쇼버스 라페치스 Es bien posible que nos preguntemos cuál es nuestro nivel, en qué nivel nos encontramos del camino. Y en términos del camino del Mahayana, de los 10 niveles de Bodhisattva y demás, en qué nivel nos encontramos. Pero de hecho, ¿cómo sabemos si realmente hemos entrado en el camino o no? Desde el punto de vista del vehículo común, eso depende de si hemos generado un deseo de liberación genuino o no. Cuando este deseo de liberación surge de manera espontánea y genuina, es entonces cuando se dice que hemos entrado realmente en el camino. Esto es lo que se refiere a las enseñanzas del vehículo básico, o lo que habitualmente se llama Hinayana. En términos del Mahayana, se dice que el hecho de entrar en el camino depende de si hemos generado de manera genuina la motivación de la bodhicitta. 야, 단내 인주산도나 대바시부티기 안지 아주 톱자 제 가르 대화 타토버르시 되지 타와기 아니 균제 가르 진제기 로단 차산지송 안다는 아주 이렇게 민대바 동행 교단 제발에 안지 타워라 이제 타워 치주로지 차산없이 남샤로 차산없이 송지 도시여브래 안데 인주산다
진짜 돈다 버지 다 데버시 거트 더 슈 근데 쇼들이야 안다도 다나 셔베 좋아 먹고 싶으시베 인두산 년 좋아도 렌스키는 요 맞었어. En este sentido, las cuatro nobles verdades proporcionan una explicación completa sobre el modo de alcanzar la felicidad definitiva y cuáles son las causas y resultados para ello, y así como las causas y resultados respecto al sufrimiento, que es lo que no deseamos. Todo esto está incluido en las cuatro nobles verdades. Y creo que por el momento esto es suficiente en relación con las cuatro nobles verdades. Como esta mañana quedaron algunas preguntas pendientes, vamos a dedicar ahora un tiempo a responder algunas de las preguntas. La primera pregunta es: me siento satisfecho y controlado como en mi vida y me resulta difícil ver que la vida sea sufrimiento. 순가 연쇼 저 동해 연쇼 저 대화 연쇼 저 단임 연쇼 제자변은 이제 저와 대화 이라 동해인들지 다가 당연 교회 동해 사수지 다디서 다라래도 와다지 저와네 지 가르에 동해 가르 대화 있는 게 데데다도 나한테 하는지 다이네 된도 동해라 제자 동해라 코란지 가르에 타라로 망부시다요 된게르지 다드네지미 인두사 디준센 때네 안에 람산지 현토야지 가르르다지 갈라하부슈지 원진토야데 갈라하부슈차데야레 드네두사 디준센 때네 야 디기 캬버지 연구유스를 삼탄도. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos antes. No todo lo que llamamos sufrimiento tiene que ver con experiencias que realmente sentimos como dolorosas. Como decía esta mañana, el sufrimiento tiene tres aspectos: sensaciones dolorosas, sensaciones agradables, sensaciones neutrales. Todas ellas se consideran sufrimiento. Así puede que tengamos experiencias básicamente agradables o placenteras, pero están incluidas dentro de lo que llamamos el sufrimiento del cambio. Por lo tanto, puede que en nuestra vida tengamos un sentimiento general de placer o de bienestar, pero que en un nivel más profundo, pues en realidad es un tipo de sufrimiento. Hay muchos niveles de sufrimiento, más burdo y más sutil. Por lo tanto, para que podamos reconocer directamente el sufrimiento, no podemos basarnos solo en las sensaciones superficiales, sino que tenemos que examinar estas diferentes distinciones acerca de lo que llamamos sufrimiento. 다고 가르스나 다 디기세아데 장와지 구거래 다 이내야 다다디 지거래 레더 녀모베 샤완도 큐르친제라 어 장와요 말스 레더 녀모베 지 컨트롤이 야 여비 인두사나 장와 매우치 자리야래 드네 인두산 디균셀 때네 텔레 탄드기 레더 녀모발레 지 xiāngwāne tāndē wō chī gyēb yīmī nā ān pāchī jī dūngyā sōngi nām shādē xie guā dē kēchim dō chādē wā rē tā kēsī tīndē chī gī bē mī yu gyāshī mō mēw chē tīndē yīmī nā pāchī tā dūngyā sōngi nām shādē
다지 마시에는 야가면 삼사지 디양지 miserable 통도 안 되지 동해 먹고 시엔데서 miserable 가로다도 조디 동해 숨시야 되게 예수는 동해 숨버디 과래 토알에 타는데베 굴롱 조디 동해 숨버디를 라주산 다 고알 단데 글로 메나 다 콜이야 아니 시라 지켜반 뒤지가 동해 걸 뒤에 망보지 겸겨르시라 매딩을 동만로 다 된주산 조디다 가서 수수수 잘해야되다 다시 시험입니다. También está la cuestión de si tenemos el control sobre nosotros mismos o si estamos bajo el control de algo distinto. Para ser felices de verdad necesitamos tener el control de nosotros mismos, pero en el presente estamos bajo el control del karma, de las emociones perturbadoras y no plenamente en control de nosotros mismos. Y si queremos liberarnos del control del karma y las perturbaciones, entonces es importante que entendamos la presentación de estos tres tipos de sufrimiento. Quizá no tengamos una aspiración tan elevada y pensemos que no tengamos que pensar de esta manera, de manera que veamos solo sufrimiento a nuestro alrededor. Eso es lo que puede que pensemos, pero si realmente queremos liberarnos del samsara, tenemos que liberarnos del tercer tipo de sufrimiento, el sufrimiento omnipresente de la formación. Si no tenemos ese tipo de deseo, entonces realmente no importa demasiado si está presente o no ese tipo de sufrimiento. O sea que si realmente aspiramos a liberarnos del samsara, entonces necesitamos entender bien estos tres tipos de sufrimiento. Si no tenemos ese tipo de aspiración elevada, entonces no hace falta que examinar demasiado los detalles de estos tres tipos de sufrimiento y en particular del tercer tipo, porque en ese caso nos parecerá que nuestra vida tiene que ser o es solo sufrimiento. Hay aquí un par de preguntas que son muy similares. La primera dice, ¿cómo podemos aumentar nuestro gozo interior? Y la segunda dice, ¿cómo podemos liberarnos de la tristeza? De jua de basic jua ro shinza de lamsa nge de lenga de ji kasure kala khabrsto ta yimbe ne nge ge ngarang ge nyamyor shebimina ta dewa dongye sa de chamcham ngona de concept samaro ta ji susu gi pa de dewa re de dongye re samaro thembimina an go ji dewa de dongye sa ji chadwa ji 양 수수 들이야 동해래 삼바르시다 지 들이야 봐 가져다지 루시에로 드지 매비미나 근데 동해 스타 셔보면 오게 정도 가르레스나 빼나 밴당 얘기 초와디 지담이다 미자 얘기 초와게 야 선한다도 지 미시티 미신다 민자지 미시 계열에 제가 다 ordinary 미카시에기 지 동해는 다 가르쳐야지 가시엘이야 처음이미나 ordinary 미 지담 밀 처음이나 라완 매바 다 안다나 신기 지 가르 restriction 다 다나 신기 다지 깔아버르시 인데버디 다 나디 지담이 딘지 민되바 지담이 민되바시 좋아데 아는 얘기 바지 좋아데 지담이 민되바데 녜디 미즈디 지담이 민되바르시 바지 좋아로 두스케진 로고도와 드리인디 디준센 때네 안다디 참삼
그 지담이기 지담이 민 로단실 삼담비미나 다고 상황에 되지 나는 신기 지 기부 매대 그렇지 리세샤 다 초신다지 삼담비미나 한국 갈라간서 이제 라만 매세비네 코랑코랑 지 가서지 삼로동서도 신다지 베소지 제주산 디규전 때네 다 난게 대화사도 많지 수수기 두시기 개발시랑 로유스 something 라바로도 3년 나로를 초시에버로 주여입니다. 초시에버서 계속 시다이 초시에버서 여입니다. 아주 장기간기 지 대신 기버로 정도 해야지. 대정도도 something 다 마무리하시 다다니다. Estas son preguntas muy básicas y para poder responderlas de manera inmediata es un poco difícil, pero quizá pueda hablar un poco de mi propia experiencia. A veces pienso que estar triste o estar contento, o pienso, si digo esto es sufrimiento, esto es doloroso, o si digo esto es muy alegre, esto es muy bueno, entonces esto hace que eso realmente se vuelva sufrimiento, pero no lo experimento realmente de esta manera. Digo esto porque si examino mi propio estilo de vida, veo que mi vida es muy diferente del tipo de vida que la mayoría de personas tienen. Lo que una persona corriente piensa que el sufrimiento es no tener libertad, no tener control, estar sujeto a muchas restricciones. Esto es lo que la mayoría de gente no desean, no quieren en su vida. Pero si examino mi vida está completamente hecha de las cosas que la mayoría de gente no quiere. Así, cuando pensamos en que la falta de libertad es algo infeliz, pero si lo miramos desde otro punto de vista, esta falta de control y de libertad podemos verla de otra manera. Y la felicidad interior es algo que depende de cómo concebimos las cosas, cómo pensamos acerca de las cosas. Por ejemplo, es muy importante para ser feliz tener capacidad de sentirse contentamiento, de sentirse contento o satisfecho. Y para esto necesitamos tener claro qué es lo que realmente necesitamos para sentirnos felices. ¿Qué es necesario realmente para experimentar esta satisfacción? 다 가르를 두스타나 고들 지시에 대시에 뭐체 다 도도로부터 가르시에 두스타나 베나 지당기 가르에 셴래야 편바주야 되베비체 이나 초에 나로리아 니주디지 정도스 가르스나 수수기 미질이야 로바체두스타나 미신다지 마가노 차용도스다 미지로 로바지 되게 미신다지 마가차 근데 용도스 근데 인두산에 안에 미창물로 지 데바킹아 지 근데지 데바킹 버르지 이츠 버르지 와지 근데지 탑시 버르지다 시럽 버르지 근데지 용토르 베스 야나 야나 미창물로 초에 나로리아 미창물로 데바킹아지 딘데지기 탑시 메버레스 아 테르시란도나 다하고세 오야 La principal cuestión de este tema, el tema de hacer un tipo de vida que beneficie a otros, pero daña a algunos. ¿Es posible realmente vivir de manera que podamos satisfacer los deseos de todos los seres? O que podamos satisfacer los deseos de
todo el mundo. O sea, la pregunta dice, cuando intentamos beneficiar a la gente, siempre hay personas a las que se sienten dañadas. Entonces la pregunta es, ¿hay un método que permita satisfacer a todo el mundo? Que permita vivir de manera que satisfagamos los deseos de todo el mundo? 다 그러시라고다. 다 들려야지. 다 두슬람 좀 줘. 시안라 편바 줘야 사데. 단노 유지 내가서 편바다. 터도도 대화사를 준 거 봐. 내가서 편바 줘야. 터도도 대화 줘야. 다 들려야지. 단 남배기 가서지 렌제 소수다 렌제 유메사 기시로 드인두산다 렌제 유바도 송엘이야 텔레디줄이야 펜버주야 다다 렌제 시라면 어디줄이야 아나 마음발이야 지 펜버 좁토 쇼선버 든제기 아니 명함자 명함 준제라 딱한다 루동 체매다 단 너나지 디버시 시에야 셴편 주야 사데 너나지 심지 유도죠 르 마당에 되니 다 이면에 펜버 주두산 고 구림지지 두고르만도 뒤지를 심지 탐지를 펜버 주토야 니버지 안도도 매 다지 니머지리아 오늘전에 기지지리아 딱 간다 주바 다 두만 게토버지 랑게 주바 두만 게토버 다 안다는 주주도 어버셔버 시비지 예배이나 안다 바지 심제 마부지기 되 기지지를 대라도 주토야라든지 다 용시그레성도 다 이면 다당 안아도 되지 매 니네야 다 되지 영아지 아주 삼로를 땅고 그러다 이유를 샤고 다이나 되다디 셴펜 주야사디 politician도 지게자 말다 politician도 상마지 셈 이가로 다제 계절을 시그러다 다이는 컴들이야 조디 principle도 지여버치 수술이야 다 간다지 수술 미유디 셴펜 주야들 간다지 수술을 뒤지 미세가 다 간다 겐도 지여버치자 겐선 principle도 지여버치 참참 변화 심지지기 된다려야 셴펜 주연주산 심지 망보지 마가 하나진 전부링기 심지 담지 마가 근데 차 용쓰그러 봐 심지지기 셴펜 주야셔도 안 전부링기 심지 담지 게 수술이야 다지 가주려다 달라 대비네야 아 심지지기 된다려야 전부링기 심지 담지 수술 달랑미 이미네야 르마당 근데 지기 아 법지 고도 나 초진이 시드산 심지 담지 르마당 저 고도 제산데디 kala kabo warta kala kabo ta ineya kanasla ta de madis mandrasta 당에 제가 더 봐셔 this mandrasta Cuando ayudamos a los demás hay un beneficio temporal y una felicidad definitiva. Así a veces 대다 공시에서 담지 매웠습니다. 안 그러지셔. 다들이야 고라스야데네 지 탐지 가르에 이츠버를 대박힌 버지 영토고래다 영토고 말사 돈다 동도 데려도 탐지 대박힌 버사데 영토야데 다다 안한 주에게 가르에 내담 제비면데 대박힌 버사지 영토야 갈갑시다스 심지 매번 줘. 감사합니다. 인투산 대지리아 지 수수기 미지기 자주 찍을 때네 미지기 아니지 자와도 줘봐 찍을 때에 심지 담지 대박 킹버스 용도 갈아버레스 당연히요. La cuestión principal de esta pregunta es si podemos realmente satisfacer los deseos de todos los seres o no. Pero creo que
satisfacer los deseos de todo el mundo. Es realmente difícil en nuestra situación actual porque los seres tienen muchos diferentes tipos de necesidades, deseos e inclinaciones. Por lo tanto, es prácticamente imposible que una persona con un solo tipo de acción pueda satisfacer a todos. Chanju Samba Namlia, Kashwe Chanju Samba Namgi, and that is Simjat Hamjik, Dabakantoyaki. Mashi Chanju Samba Jil Chamamina, Drew Tubeki, Chanju Samba Dizuki, Drew Tubeki, and Daji Chawa Dreamina, Monam Gavdi Gavdin, Drew Mitu the Nile, Druba Shos, Drew Tuyagi, Monam Gad, Chanju Sambeta. 지가서 그런게 인도브르시 또 샤대하라 그래서나 다 루트버도 강계지 겨도는다 좀 미투바 좀 미시반도지 다버는지 심지어 담지 내바키면서 왔다 좀 미시바서 하면도 나가다 되지기 좀 깔아하고 싶으면 되길래 만남 자고 그래서 전수만 남기 간다다 인도브 세난 장도 간다라 심게데다 야점 싶지 extraordinary riches and the Chichagore. Jazan teaches that Arale Umade, Sonaro, Tinsabru statue song, Caresanta, near Saleta, Mimangushi, Yungore. That is the Yachi, the Bamidram Drama, Mangushare. And the Indusanda, Kalakansa Jesus in Bezuru Chiche, Kuzunteva, Turuchi, Susu, Tavichigore. Diana Kashi, Amsanasa, Debakan. 미토야 망고 싶지 않디 가래 따데 내가 감 미토드 아니 소소스네 지 뭐네 셈바티 가셔다지 내가 감 토마송 소소로 지게 다 로판버로 지다 아니지 심겨로 지용도 또 예민해 다 나람 미치기 미체 드네 민주사네 안다나 신기 디간 미치기 버좀도 마세베 지담 미치마 미치 까마봐 제시들이 민주협의 인도산에 디균셀 때네 다 초지네 아소소라 긴지르지 협의 인도산에 디균셀 때네 다 긴지된 겐데 쿨공개를 셴벤데 두공개를 다간다 디버루들이야 아니 되지 참참 지 밸런스 잘 갈아가버지 아니도 제상 진짜 니주 총원도상 아주 남게 제레스일이야 차시바다 차동다 세들 열봐 엄마도 저시라데 처시바도 차동서 소시라메 아 차시바도 차시바래 차동서 차동래 섬서로지 마도 다 치수 삼도 다 차시 동유과데 카면도 섬으로지 차동 마유 까면로지다 지 가서지 심지생의 되체할이야 단 도라지 차동유바데 가르친 거로서 다지 시라게 가르치지 뒤질이야 가르쳐다지 잡아먹고 제하를 쓰면 멀티타스크 서로 들어왔다 다 되게 잡아먹고 제하를 되게 최저를 쉬어요 인도산 다 때문에 다 심지 탐지 너바 카운트 제거나 되는지 매까매로 지래도 서로 대해서 세상 안에 뭐는 얘기해 지 심지 리진도도 망어벌야지 심지 리진도도 랑 튜버부터 간다 소소르지 된다 되게 탐지 내가 감도 내주아 뭐는 자가시 다 내인주산 대균전 된 당한다 다른 것은 좀 어떻나야 다 말은 야과한테 계속 물으면서 그래서 정도 다 들으시 이난 인주면도 따고로 다른 무시잖아 당기들을 자 Necesitamos un tambor para indicar a su santidad cuando empieza a hablar demasiado rato. Entre los bodhisattvas, la tarea de los bodhisattvas es proporcionar a los seres todo lo que desean, pero hay cosas que los seres desean, que son capaces, y que los bodhisattvas son capaces de satisfacer y otras que no. Las cosas que
es difícil decir que hay cosas que es imposible satisfacer, pero para los bodhisattvas es más fácil porque tienen un coraje y una tan inmensa y un bodhicitta tan grande que hacen aspiraciones muy amplias para ser capaces de satisfacer esos deseos en el futuro. Por mi parte, yo tengo la sensación que yo tengo, porque hay muchas personas que acuden a mí y me piden todo tipo de cosas que desean. Y a veces se da la situación en la que yo soy capaz de satisfacer o ayudar a las personas, beneficiarles, pero otras veces no soy capaz de satisfacer sus esperanzas. Y en esos casos hay personas en que probablemente se sienten decepcionadas porque no soy capaz. Pero yo soy la persona que he sido reconocido como Karmapa y por lo tanto tengo esa gran responsabilidad, la responsabilidad de beneficiar a los demás. Y por lo tanto puede ser muy difícil encontrar el equilibrio entre estos dos. Y esto me hace entender mejor por qué Chenrezig tiene 1000 brazos o 4 brazos. Antes pensaba, bueno, si tiene 4 brazos, tiene 4, y si tiene 1000, tiene 1000, ¿y qué importa? Pero ahora entiendo que Chenrezig no podría tener menos de 1000 brazos, porque cada uno de los 1000 brazos representa algo que es capaz de hacer algún tipo de actividades o acciones para beneficiar a los seres, y por eso tiene 1000 brazos. Es como para ser capaz de realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Del mismo modo, para ser capaces de satisfacer los deseos de muchos seres, necesitaríamos tener esa capacidad múltiple. Y por lo tanto podemos hacer la aspiración de que, aunque en el presente no seamos capaces de beneficiar a todos, podamos en el futuro después pueda yo tener múltiples emanaciones que sean capaces de hacer esto. Este es el tipo de aspiración que yo hago. De manera que, aunque ya sea que sea capaz o no de satisfacer a los demás, es importante en todos modos hacer ese tipo de aspiración, que aunque no pueda hacerlo ahora, puede hacerlo en el futuro. Pero para empezar es necesario examinar primero qué es lo que realmente soy capaz de hacer ahora, o sea, y ver si somos capaces realmente de beneficiar o de satisfacer los deseos de los demás o no. Rebe, shida chega bad rebe. Da hyo, da ji hyo. Ah. Capture dunga gol Deva sude shoshda, sude shosh. Capture dunga gol de sude. Be shosh se. 윤지 집을 드린 자와의 유제 동에 보면도 파파 믿는 자 도에 어찌서 주바 아 대신 주의다 아니 집어도 라베티리아 분야셔도 하고 말은 부여디 아니 파파도 미기 나를 부여비나 남사 하고 되는 집을 해서 되지 배셔 아디 펜도에는 고란조 고야도 되이나면 Tenemos varias preguntas sobre el tercer tipo de sufrimiento, este sufrimiento omnipresente de la formación. Y quería a ver si podía dar un ejemplo sobre este tipo de sufrimiento. Dice su santidad que hay una cita famosa en las escrituras. Cuando un pelo cae sobre la palma de nuestra mano, apenas podemos notarlo, pero cuando cae en nuestro ojo, entonces es doloroso. El sufrimiento omnipresente es para las personas ordinarias es como un pelo en la palma de la mano, mientras que para las personas
realizadas es como un pelo en el ojo. Interesting. Una pregunta sobre temas actuales. Actualmente Europa pasa por una situación difícil con tantos refugiados buscando refugio. Incluso en nuestras calles vemos a padres con sus hijos y los gobiernos europeos intentan proporcionar ayuda, pero no siempre lo consiguen de la mejor manera. ¿De qué manera podemos nosotros ayudar en esta situación? Tadi zamni masi niwe jelya ta khanda Europe ya dide ji immigration kasu ta ji gyabje dide pension yo mati pa chu chi shwe cha de ga su do je ta Europe ya pa ji ta lo ji ji ring le be de go xie de ba ta ji gyabje go ma ge ji ma wo xie ba ta de Hindustan ne ta nga mi se 지금 아버지 샤스케 메베스다 초직네 요렇게 토하네 갑지 그런지 계급 현다베나 아메리카로다 다나시 캐나다라고 그 사지 쳐보여 아래 다 임비네야 아니 요렇게 토하네 뭐네지 가다 가준 조미기 엔지 디도 다 근데 토 삼단제 갑지 디도 삼단제 갑질 레마데 초진에 디 아브르 삼정게 디 다 간다지 고주 동해에 되게지 고중에는 삼담입니다. 다 디고는 지내지 뒤도 잘반으로지 뒤도 잘봤어야죠 봐 잡아 밥고에 뒤 잡아 밥니 하고 다 하마거나 다고서 빼하고만 빼하고 야 빼하고는 대하모 야야 다디 빼 유슈다 다디니 뉴스 다 간다 고베 튀리야 다 간다 쿠란주 지금에 강에 태베 뒤줄이야 펜토브로 지다 쇼소스 다 임베네야 안직 다대 뒤줄이야 고 잡제 방불레 딘데가 토하네야 지 오만 디지 저지도지 유럽나단 저지다 디게 매비 인도스탄 디토하나다 70% 디자 매비 인도스탄 디 강에로 지테거래 아다는 지 구주 지 베네 출루다 민다다 장 다나시 칼처 민다 딘데 토네 강에 테르 섬정도 아 마음 발이야 지기 나오마데 제미네네 갑주 가시에 투소 아 투아치미 간조 데디 고주 마제 파 로르 인스도 고주다 수수기 보일 때스 라완으로 충분히나 년카를 보지 매지 라완으로 가라가서 충분히 파 로르 인스도 안 제자 갑주 강갈로 무튀네 여러분들 대학 70 매매 소지 다이네 망보지 여러분 모두 대야 70과 다들 장보를 쳐보시지 아 마음바 내단 가르쳐야사데 삼도하는 직대 단 도나 니데 갑주 용과도 조조 다 간다지 미들 이스트 주나로리아 능주로 총된데 두개 총벌 때네 총벌에 다 they are responsible 디 딩겐데 베게여 지고만 땅 상월로래 계고 망보질이야 누저 계고 망보질이야 근데 요할 삼정도 근데 디 내된데 아버지 타주 뭐좀 의미나 아니 갑주 레아 디기 다 내든 타주하기 가르래 특히 지부터 차디가 오면다 되면 다시 먹고지 라버도 된데기 시제기 니주디 타주 뭐좀 의미나 아니 모두에 갑주용아 내다로 저여 인사 안 내가 저 삼동과도 계속 비슷하면도 삼동 Desde la Segunda Guerra Mundial, los países europeos han tenido una gran tradición de aceptar refugiados de otros países y ya ha habido mucha discusión sobre este tema. No sé si yo puedo decir mucho más. Una manera de
decirlo es que hay países muy grandes como Canadá, Estados Unidos, tienen mucho territorio y quizá los refugiados podrían ir allí, pero en Europa también debería verse de qué manera podrían recibir refugio o protección, o sea, que de qué manera se puede ayudar a estas personas aquí. La cuestión ahora es cómo proporcionarles el beneficio que necesitan en un momento crítico, cómo pueden recibir esto. Desde otro punto de vista, también hay muchos refugiados tratando de venir a Europa y aquí los países no están realmente preparados para recibir a tanta gente de golpe. También hay diferencias importantes de cultura y de religión y no se sabe muy bien cuáles serán las consecuencias de esto. En mi experiencia, al hablar con personas que fueron a Alemania y que están refugiados allí, pude hablar con ellos y les quería saber si necesitaban o querían regresar a sus países, pero muchos de ellos en realidad preferían quedarse en Alemania, lo cual es una situación complicada. La razón por la que hay tantos refugiados es la situación política en los países de origen, como en los países del Medio Oriente, y lo que hay que tener en cuenta es que también los países europeos, por ejemplo, pues tienen parte son parte de la causa de esos conflictos. Por lo tanto, si se crean ese tipo de conflictos, entonces es obvio que mucha gente querrá huir y querrá buscar refugio en otras partes. Por lo tanto, es importante prever ya anteriormente, ¿no?, a la hora de dar origen a ese tipo de conflictos políticos en esos países, pues es necesario ya prever cuáles van a ser las consecuencias de esos conflictos con más tiempo, con anterioridad. Decía también que todos los países extranjeros o europeos también deberían contribuir para solucionar los conflictos internos de esos países, ¿no?, y establecer la paz. ¿Podría su santidad definir qué es la renuncia y darnos algún consejo para alcanzar la liberación? Ta renunciation tinge tangine ta lausan la ta de chaban duji tongye lausan ta de ta don ji le de nyemo be ta khwa le tan de lo so nge brin ju lo so khwa tan de lo le de nyemo be ta xiang de gyur chin je le ya an ran me ba xie ba chi ji nyemo le de nyemo be xiang le tan de be lo chi ge wo 안데 당기 자나시 잡은 뒤지가 동양 타원 되별로 드리시게 거래 드리시게 손 따디 따대야 지당의 넘겨 지 가로 년중다 니지사데 카 파고로 주고 개발마도베 멜롱 의니만은 신기 카 랑의 추코 의미나 아니 랑이 동양의 타원 되베기 로게베 의미나 따디 년중레스 카 심지어 함제를 파고르지 현 동양의 타원도 로게비미나 아니 니지레스 제자 카파고르 주고르 쓰는라도 미유디다 란다싱 개와마도베 전도 딱안도 동양의 타원도 로임베 지버레사지 된지지 되시 경고라 딱안다 가리님이네 지 년중다 니지사디 람긴 조당을 구림 조당 샤비 당봉 년중예베체 도라지 수술이야人동양의 타원 되베人连연의 진주로 되게 야보 차과지人다连연을 타요 공만을 탄대 로를
죄모 메비 갭체 디 죄모 메비 제연도 사네 아니 신 심제 탐제라야 바 카베지 되는 시 삼단 신 심제 탐지냐 랭윤기 따지 칭화리 마저베 임비인도 사네 텔레 타월도 로게인도 사네 아나 고 니지게야 되지 되는 인도 산 디디 다 직로 직차 소르지 다 직로 직차 소르지 남 고만데 다지 오마데 고메기 지 법디도 다 가라 게요 소르지 다들 차르지 들이 좀 살아서 De hecho, traté este tema en relación con el tercer tipo de sufrimiento. La renuncia es el deseo de liberarnos del samsara y del kama y las perturbaciones mentales. Mientras estemos bajo el control del karma y las perturbaciones, no tenemos libertad y por lo tanto deseamos liberarnos del control de estos dos. Eso es la renuncia o el deseo de la renuncia. Cuando desarrollamos este tipo de comprensión, podemos darnos cuenta de que la renuncia y la compasión se diferencian simplemente en si miramos hacia adentro o miramos hacia afuera. Es como un espejo. Si dirigimos el espejo hacia nosotros, como los diferentes dos lados de una moneda. Si miramos a un lado de una moneda, vemos, es como mirar a nuestro propio sufrimiento y cómo nosotros mismos estamos controlados por el karma y las perturbaciones, y entonces desarrollamos el deseo de liberarnos de esto. Esto es lo que se llama renuncia. Cuando miramos al otro lado de la moneda, es como mirar a los demás y darnos cuenta de cómo los demás están igual, y entonces generamos compasión. O sea que renuncia y compasión son el mismo tema, pero en dependencia de si nos enfocamos en nosotros mismos o enfocamos en los demás. O sea que es lo mismo, podemos decir, en relación con el deseo de liberarse del sufrimiento, de alcanzar la liberación. En cuanto a la renuncia y la compasión, en relación con el camino, en primer lugar, si nos damos cuenta de que estamos bajo el control del karma, de las perturbaciones, y tenemos el deseo de liberarnos de eso y de ser libres de ese dominio, entonces este deseo es la renuncia. Si observamos a los demás seres y entonces nos damos cuenta de que ellos también están bajo el control del karma y las perturbaciones mentales y deseamos liberarlos, entonces eso es lo que llamamos compasión. O sea que son dos lados de una misma moneda. La siguiente pregunta es: ¿cómo se puede explicar el sufrimiento colectivo cuando un sufrimiento afecta a muchas personas al mismo tiempo? 다들 상계 가서 급대 상계 잘 쇼베 거리 임비나 또 진짜 니즈들 막 붙여 버려. 지금 야방 앞에서 진짜 로규 진짜 막 오셔야 돼. 가는 미 근데 자니게 진짜 냠도 지금 니즈들이 좀 진짜 니즈들이 막 오셔야 돼. 너나 아주게 가서다지 karma 사데 또 너나지 레제 사데 아주 넘기 삼다 디스 지 narrow 지 삼데 디스 가총 가총 쳐도 삼도 아주데
까마사디 지 야첨부지 섬동 과지다 다는 디지 미치도 지금 저거도 좀 많이 비치 뭐부지도 지금 저거도 많이 비치 미 랑다 아는 지시 심지 탐제를 단 도는 지 심지 탐제를 접어 차대야 그렇지 다는 지금 뭐 망부지를 접어 차대야 그렇지 다 변하지 뒤기 차는 쉐베이미나 다지 통마 매반에 서머다 통마 매반에 다다버도지 그런 접어 차대야 그렇지 뭐지 용거를 다는 신기 유기 차는 쉐베이미나 난 나머지 수수기 다 가는 이제 가시 랑게 다지 김상 지보 많이 봐. 다 뒤에 계시 계거다. 전부니 뒤에 계시 다지 유니버스 상원을 잡아 차대 알았지. 그래서 용도 섬쳐도. 그냥 간사하게 개발시라 용대요. 간사하게 개발시라 용대요. 진짜 유리내가 다 내가 통하는 배 개발 용지 전부 쉽차대 윈도우스나 되는 경우는 사람 담는지 배나 경험만량에 콜은 잠자 쉬인자 뒤준제 때는 알아 다른 잠자지라서지 다지 삼도 되고 스탠드 거로 딘데서로 많이체 용지 사우를 차대요 알았습니다 다 간다지 아주 사물은 제가 근데 차대요 감믹스야데 아주 지기질이랑 제가 전부 쉽차대요 윈도우스나 뒤준제 때는 아주 지지는 개인쿠가 돼 개심시라랬어 개인쿠 수수기 자주 삼로당 제가 컨디션 기비면 되는 개인쿠가 되려야 다 차신식으로 드리고 하다 개심으로 해서 다 드리려면 다 아무지 쉬었겠네 다 이제 주원이다 주원이 레서 되나 된 자살이다 Hay muchas situaciones en tiempos de Buda en las que se daba esta cuestión. Por ejemplo, la historia sobre 500 pescadores o situaciones sobre 200 o 300 personas. O sea, hay muchas historias en los textos acerca de sufrimiento colectivo. Pero creo que en general a veces pensamos en el karma de una manera demasiado estrecha, demasiado limitada, y deberíamos contemplar las cosas de una manera más amplia, mucho más amplia. El karma no es solo una cuestión de las conexiones de causa y resultado de una misma persona o de las conexiones entre una persona y otra, sino de las conexiones que hay entre muchas personas, entre todos los seres o muchísimos seres. Y cada uno de nosotros ha estado estableciendo conexiones con otros seres desde tiempos sin principio. A veces pensamos solo en las relaciones o conexiones en nuestras propias comunidades, pero en realidad son conexiones que hemos establecido con todo el mundo y con todo el universo. Y hay muchas diferencias de individuos, por lo tanto hay muchas diferencias de tiempos y de momentos y de situaciones. Entonces podemos pensar en el karma como si en la vida pasada le di un bofetón y ahora yo recibo un bofetón. Pero no se trata de eso, se trata de que todos hemos establecido conexiones inmensas con muchísimos seres y por lo tanto necesitamos ser responsables de nuestras propias acciones y ser muy cuidadosos para controlar bien o tener mucho cuidado con nuestras propias acciones y nuestra conducta. O sea que se podría decir mucho más sobre este tema. 다들 좋아 니 다 많은 니 뇽나지 Otra pregunta. El samsara es sufrimiento y el sufrimiento depende de no ver la verdad. ¿Cómo sabemos que todo lo que experimentamos es debido a que no sabemos la verdad? O sea, ¿cómo podemos ver la verdad si todo lo que experimentamos es debido a que no vemos la verdad?
이런 곳에 맞다는 곳에 너무 자주 와 됐어. 곳에 너무 자주 와. 다디 다님 용감한 사람라도 다나 도 현주어래. 다는 윤 초직내 아 상월이야. 다지 디신이 무사지. 간다라 아주지 시리아 지 심지어 함젤이야. 다지 드메마 괴베 다지 닝부주지. 다 닝부들들 디시게라 망부시다요래. 다이네 단도나지 디지유에지 상기롱기 다지 마자르지 샤르스. 드린 유자 다들 시를 드메 괴베 인자 디균zel 데네 다 간다지 저와갸서도 쪼데 마자르디 데레 다디 토리아 아나지 계획신이 된 소마르에 다지 계획신이 공방 계획신이 다니지 가주에 다가 친이 창어를 듣는데 된 유자나 다디기 안다라지 수수기 다 눈주 가림바 교연 가림바 디초들레바 드시르 교연시 만올람데로 스낭 여비 인두스탄 다 디균젠데네 안과지 수술이야지 마도바 도버지 하르지 드지버지 용으로 인두스탄에 마자지 여비치 디간리아 게게 지 게겐세아다 튠겐 주야기 간다르 자기한테 창화체 다 튕기는 저것도 계획이네 계시슈디 안다나신 라 밀루 다지 밀루 지 최주야기 텐저 좀 텐저 밀루 지 토웨미나 다바지 상계 공방람 체가슬레 자윈스 근데 송도 내주상 개견상 튕기 개견체 튕기 상으로chen 근데 제가 봐도 로트야 맨로다 아kal리가 지 요토야지 아주 여기 섬다 Desde un punto de vista, todos tenemos lo que llamamos la esencia de Buda. Tenemos la esencia búdica inmaculada. Una manera de explicar, es difícil explicar lo que es, pero significa básicamente que tenemos la capacidad de alcanzar la budeidad y esto nos da la base para tener esperanza. También podemos seguir a un auténtico maestro espiritual con todas las cualificaciones. Ese maestro podrá indicar cuáles son nuestros defectos y equivocaciones y nos podrá guiar y aconsejar acerca de qué es lo que tenemos que abandonar, qué es lo que tenemos que hacer en nuestra práctica. Y así podremos realizar lo que todavía no hemos realizado o lo que no sabemos. También hemos de darnos cuenta de que necesitamos darnos cuenta de que además de tener esta base, tenemos la capacidad de eliminar todas las condiciones adversas y también tengamos todas las condiciones favorables para conseguir eso. De todas las condiciones favorables, la principal es tener un maestro espiritual. También tenemos una preciosa vida humana con todas las ventajas y libertades que nos permite, por lo tanto, ser capaces de alcanzar la budeidad. Así, con todo eso, si seguimos a un maestro espiritual, entonces tenemos la capacidad para llegar a este tipo de resultado, de realización. 다바지 드린 저비시래 다 마시네 가상 페르셀 당벌레베 마시 다리 나니 그 유만함 제네 손 닫아봐도
안직 나서르지 dem 지 우마데 가르샤다 그주만은 걸지 나체 다디 다도도 야고 차요 만에 안디 제레야 페리스리아 용체 안디 디스 도르 친제 안 가서 갈라 가브로 디스 총소 다이네 제자 안디 심제르 총 다지 최시야도 그나르 좀 원해서 다들이 인두사는 다이네 드린데 용체 기시에도 총을 해야 돼 인비네 수수 사번는 신지 아버지 슈도하다 갈라 가브로 총소 제가 되게 상으로야 그냥 상으로야 지 고모모 좀 수샤이 안다 선이 그래 선이 쇼 그래 쇼베데 지야 컨퍼런스로 주스르바 기시야를 주스르바 다들은 공다디 왕르베 왕다 가라보다 제레스로 와야 다도즈 다디네 도저 Esta vez, pues, he tenido la posibilidad de venir a París, pero desde el último Cayumona he estado bastante enfermo y hasta ahora todavía no me siento completamente recuperado. De hecho, cuando llegué a París pensé que no tenía muy claro si podría incluso enseñar el Dharma o no, porque no me sentía del todo recuperado, pero se ha dado la buena suerte de que he podido estar aquí y enseñar, pero no ha salido tan bien como hubiese deseado, por lo tanto tengo que pedir disculpas por esto, y en todo caso mañana pues habrá una conferencia sobre la felicidad y la paz por la mañana y una iniciación sobre Chenrezig por la tarde. Sonam de Ram Jese Bani, Tomne Nye Be Ranam Bom Jene Gevan.